अखोगी चखाओगी पोट योलिबा मी खुदी मंगना मसी सु खंगबी गदबनी अदुगा मसी हाय हाय दना अखोई कथेन दपी सिंगना अथॉरिटी अदु ओदा पाइबगी नते चखाओ हाय बसे ख्वाइदगी मरुनी चखाओ याउद्रगदी असेंग बलान ओलकनी अदुना मदुगी लान लु ताहनबिरकनु अदुगा होजिक ओइरिबा होजिक सिगेदे अखोई सिबाव खनाजे अदुगा मतम सिगी ओइना थोलकदबा अवाबा सिंगी दमक्तदी अखोई दंगरी करी तौगनी हायबदो मथंग मथंग अखोई सेंग सादुना लेजरबनी Kasana High Secondary School Committee for Peace and Social Harmony had an office council Silvana Hamlava Rally Capta, Matin Panglapa, Assistant. As a Matin Panglaki was in Manunda Community College Student Union, Majim Kudai, Uyok Singa Club, UCC Yana, Kaksingi, Pasilekai, Manari Paringi, Mursing Yawatanatana, Radhagovina Mandir, Mahila Sangiri Association, Tharani Pulavidu Pala, Kaksin Queen Lekai. Mamang Mandana Sindana, Jay Kudeke Pangtopa, Mahasaviji Usapa Tukray. Usavasika Marilena, Manipura Handak, Topiba, Kamuki, Ramasika Marilena, Tomatona, Mokam Sindagina Zilatuna, Committee for Peace and Harmony Kaksina, Kaksana has a get release with the Handava, Relicam Taleva, Mir Saniki, Nomio, Evan Chalenta, Amadisakre. Radhagovina Mandir Maila Sangit Association Gate. Taurani Pulavidu Pala, Kaksan Kunyai Lekaki, Mamang Mataki, Tomi Amana, Pongdoropada, Kamaki Irana, Lazanatuna, Lekam Saphama Kandaduna, Lady Basinda, Miyabiki Nupse, Amapawina, Mahasagaji Usakase, Tantu Sagati. Manipur as a
Darani Toita, Ekoi, Mine Irish Press Statement, with my Irish Press Statement to the Moy Sedalaire, Mine, Tobas Koidu, Moy Tarana, okay, Manipur the Gee, we took me here, I don't know, Congress. Nasi Committee for Peace and Social Harmony CPHI's head office Kaksingna Maru iba thokda club na Kasum district managdale bar club association CHO Singh amaso local body sing niyochang yawami ama yengko Bhaivya Chandra Singh chairman CPHI's Naren Sanjay Kumar chairperson Kasum municipal council Morangthem Salar chairperson Subin municipal council na president membership adana pangtokre Mipam Maduna district asita leliba amaga Tengmang Naduna Nusa Sanana Lainanaga District Level Committee for Reunited Co-Existent Head Office Person Hanum Gamba Seba Haina Wariko Walunana Makatana Committee Asana Person District Amati Manipura Liminari Bakabo Kudingi Nusa Sanana Lainanaduna Santi Level Tamama Purnama Committee Asana Pakapari Yaba Tabatarosa Pakapa Highway Walusuloki Nasi Saruya Kibal members and Namita Saba Steering Committee and Basamba so members in Batadi, Wali Vegasunda President and Sanjay Kumar Working President and Sarar Working President, Mohan Chau Kom Vice President as Bochandra Vice President KSI Chatradhari Secretary and President Secretary and Lamishore Treasurer CH Rosen Executive Member L. Amerzid Executive Member Abdul Sakar Executive Member L. Dolendro Executive Member, Y. Kishan Executive Member, L. Susan Executive Member. Hek amagi amada hek changsinabadi hek singnaba hawa asigi singnabasi akoi kamai kokatagi haibagi matang sida akoi kaiyumba kharadi akoi tawba fabra haiduna akoi masiji kamai do akoi kakchingi district sigi manungda leriba akoi CSO sing adigi municipal council gi chairperson councillor hek representative sing sigi apun bamit phamama phamraga akoina kangrop ani khanari bisigi sangdai ya na amadi amana amak kinari bisigi Taishinaba Yanabagi, Monsi Karmai Doroga Pagatagi, heavy Matang Dapi. Upon Bakami, Yamtang Semsi, Hadana Sigi, information of Devani. Housing State Asida Ureba, Pibamba Asaka Marilena, Tomatoma, Manakia, Taxilatana, Noko Plalo, Bajabana, Tawat District Leba, Tomatoma, Yellow Nisiki, Nusega Pusandana, Lagliba, Megi Tangunda, Tawan District, Miami, Australia, Amachakari. Israeli Asaka Marilena, Masi, Tawanda, Pomisaka Unaga, Madan Noko Maitrawaki Kamina, Yakavana High, Tasilitang Ahumi Incident, Asida, Lenga, Paiba State, Amadi, Central Animal Protection, Biba, Namnavadi Indigenous, Maitija, Lisandia, Religion, Galer, Panamit, Masanyamale. Erasas in Hausati, Yami, Ekoi, Punsunduna, Ekwiki, Samsavan Natana, Atopana Pilatri. Housing Amadi Tungi Kalaga, Yalumi Equity Pireba Abadi was a belonging to the Namalaki, Niamda Kalanaba Abadi Project Center, Lower Haisi, Yalumi Equity, Panamajan Raini, Maramsin Vasiki, Manipuri, Nampi Kabi, Yaroi, Illiati, immigrants, Kukise, Manipudaki, Tato Padavani, Kokiki Homeland or Separate Administrations, Manipudaka Yaro, NRC
adu hanjilaknaba punang panamisi haihi. Suda leriba kuki militant singna pongna kulai yalaga labida saba amadi meki purta wat naiba asi yani tabo pungkaladuna su agreement handokadabane haina ngasiso koko mihi makara tuma mamapanda wakabi pampangre. Ulipo yamyan lekada papukiba wakabi papa amada Maira Paibi Niyamgi Maiki Niki Benda Pampalaukia Lauduna Sukugi Militant Singna Pongna Kulai Baira Chapa Yabagi Ayaba Pira Haiki Wahang Lena Tahanglagli Loinana Jinka Tanaba Bakam Singna Laliba Medik Furutki Ichinle Inaw Singna Laklabasige Tawna Uliba Punsing Ngapada Thawna Pipiu Haina Lena Tahanglagli Mahanga Makataraduna Hai Manipuri Apunma Saptanga Tugai Nabakuna Liba Kuki Amaletara Assembly Delegates Qualified Tawudabani Loinana Maide Kuza Sinda Mihang Nipun Tatiliba Kuki Lalunga Sentara Suidala Fokadabani Civilian Singbo Maka Sinana Bani Haiduna Santara Tharagriba Forcingna Civilian Singbo Nagsembani Muta Impal Mayonda Loina Leiba Aduga Iran Kaliba Maham Sangana Kuki Singna Kusi Tawliba Asi Kuni Exhibit Haiki Passing Kuya Singkong Sinyada Tariba Aikogi Sasing Sina Mayong Nariba Aikogi Lamkay si Moina Tadokan Satiba Taragadi Aikoi Maya de Ladiba Aikogi Kanusa Maya de Lady Moi Karasana Ngaki Kulai Baidaba Lami Karasuna Moina Ngakagadi Moi Hele the Kundilan Salaga Aikoi Impan Mayon or Kadoineva Housing Manipura Oriba Piva Masada Kokomina Tha Asage Taramagadi Democratic Oriba Monda Paksana Wakabi Punke Pungsan Sansilgani Haina Wahid Loki with the Saiba Moina Nasi Hello Patu Makalai Kat Deso Wakabi Pampana Pungsan Sansingre Kokomi Lizin Makada Women Development Committee Hello Dasana Pakiba Wakabi Pampada Saluya Kibi Committee Asage Secretary and Lana Hai Manipuri Apunma Santam Pai Yaroi Aikoi Amata Waina Himinaraba Pami Aikoi Santi Pami Sudalirba Kuki Militant Singna Maitei Prasada Wansinduna Waknaiba Nisimina Tonba Lutoba Yumbai Mai Thabanan Chumba Chatari Hausako Dibaki Masada Barat Chatar Amati Manipur Sakana Mian Chambi Jabadi Santi Propangaloi Maramasana Barat Sakara Amati Manipur Sakana Atubara Mian Chambi Haina Lena Pikunin Sansilaki Wakabi Pambadada Manipuri Apunba Saptam Karbi Yaroi Manipura NRC Kudatta Janahalu Indigenous People Sing Ngalo Piba Ain Semu Hava Plekar Sing Sisna Kipagulunana Kolakya Sudaki This committee Jebamba Amadi Manipur Building and Others Construction and Workers Welfare Board Ki Chairperson Kesar Kumar Dalunana Ziribam Ki Mapunda Ladybug Rally Camp Marita Chatuna Selvi Tema Bikre Asige Pongsa Tatuka Marilena Manipur Building and Others Construction and Workers Welfare Board Ki Chairperson Kesar Kumar Putu Kivada Masik This committee Ziribam Ki Apurmatin Dalunana Ziribam Ki Pampak Marita Ladybug Rally Camp Sinda Koina Chatuna Rally Camp Da Ladybug Meet Singi Pivan Pumni and Sinpre Housing Rally Camp Da Ladybug Sinna Atubamatamda Masagi Yuna Hanba Yana Bidavata This committee Ziribam Amadi Assam Raipur State Colonel Varisanatuna Masamasagi Yuna Halalagani Loinana Ziribam District Asina Ahanba Subdivision District Among Waladani Haiki Masipura Makasi Ziribam This committee Asida Jati Sunayawa Committee Amadi Ziribam Administration Ziribam Police Gate Thongtang Nani Haiba Wapangya Amasupuluki Kongsong Mega Tourist Center Gi Manunta Leiba Kombili Pat Mamangi Jing Masi Masakang Tagasingna Wapangya Marung Thongna Mai Thadoglaklay Jing Asi Pundraida Leiba Assam Rifles Battalion Kaso Thangnana Leibani Hai Pawasina Hai Housing Leiba Leibaki Iran Asina Maram Oiraga Mapama Asida Kanakma Amatana Sambagi Ayama Pitagana Thamlibani Adumapo Nasi Ayupung Talamathiram Talapada Kamatana Mai Chanaba Ado
lokol kaya isin pilaba kaksung Lamdong Kong tengbagi tabak masidagi hawakre. Kaksung Lamdong Kong Development Committee na sindunan masidagi kong tengbagi tabak jatugiba aduga malilay na committee mihuta mana pondoro pada lau singu tawuna magumoy di balang dampa asida yang namang maruhay kraba Lamdong Kong asina kaksingi lokol kaya isin pipakang natana kaksung na pulo na ba Laiba iring tanggi lokol kaya su isin itu na lau singu tawuna majawa mateng mo din na gani. Adugo sahi kuntra asida masih pauda lenga ki maiki dege mateng na mateng yaw na launi miyan na amasang pusang sa lupamiyay kaya na majawa mateng pang itu na kung tinggi tawag sa taduna lagi. Asidagi hawda na tinggiba kong ka asisu iman cekong ki mapo yaga ratong pumamay amasang bukong sa brickfill ki mapo naureba nobor anina JCB putok na ajawa timbang bibili. Kung timba asida miyan na su ang pa selfie timbang bibili upodok. Karnataka ki Anawachya Minister Siddharamaiah na oyagani. Deputy Chief Minister na DK Sivakumar oyagani. Karnataka State Congress President ki Kamsu Sivakumar na adumpay kitani. Chana tawalang tungkulay harke mali lainaba income tax amasong enforcement directorate ki kiyasim housing Sivakumar mayagani hari. Amaramda Karnataka ki legislature singi maramda Siddharamaiah na miyang ki kwaitiki ayabat haki lusenda oyin hari. Karnataka ki kasim oya ayaw na Siddharamaiah ki apil miyang datay amasong Congress MLA singi majority na mabusabali. Mamang daso mahal Puritan Chief Minister Boy Krabani, Maki Administration pasana kanglaba hanaki Cabinet Minister singaso Siddharamaiah busabali. Chief Minister Panggi kanalama tawhiba Sivakumar na Congress ki rule one man one voice haiba adutubay na kamani bayagani. Portfolio so yan na maru ay ba payani haidari. Siddharamaiah amasong Sivakumar mahoy animal all may show resabdagi. Lambi na kongkot lahin taba haibagi pangnamda application da ama ko dalaghang Chief Minister Puskar Singh Dhamina ngasilaos tawkray. Application na ado Public Works Department na semani application da aduna lambi na kongkot ko dalabdi niyoy amani hekta kampleta ama register tawa mamalagani. Si Minister Dhamina haikibada tax reporting app asina state asigi lambi sin pagkatang